Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda. Ona će samo još više da bude ukorenjena. Moj život više nije važan. Živa je ideologija i živeće stotinama godina posle moje smrti. Šešelj ne krije svoje uvjerenja, on kaže da je srpski rodoljub i to je nešto što je za svaku pohvalu. Haški tribunal se potpuno kompromitovao kao bilo kakva nezavisna međunarodna institucija. Haški tribunal onemogućava čovjeka koji prijeti da dovede u pitanje ono što su oni planirali, a to je fragmentaciju srpskih zemalja do kraja. Vojislav Šešelj je tipičan predstavnik onoga što bi se moglo zvati slovenski pravoslavni junak. Bog mu je dao izuzetnu pamet, naravno izuzetno pravno obrazovanje. Pokazuje se jedan sjajan đak i moglo bi se reći da on tamo u svakom pogledu briljira. A vidite da bi jedna ideologija bila tako jaka i moćna. Njen autor, njen kreator mora pokazati spremnost da strada za tu ideologiju. I ja sam zahvalan Haškom tribunalu što mi je pružio mogućnost da stradam za tu svoju ideologiju. Osma je godina otkako je predsjednik Srpske radikalne stranke, profesor dr. Vojislav Šešelj, dobrovoljno otišao u Hag. Ali i posle toliko godina montiranog političkog procesa protiv lidera srpskih radikala, Haški tribunal nije uspeo u svojoj nameri da dokaže nedokazivo. Vojislav Šešelj je, uprkos flagrantnom kršenju njegovih ljudskih i procesnih prava, uspeo da razori lažnu optužnicu, raskrinka pokušaj falsifikovanja srpske istorije i još žešće nastavi antiglobalističku borbu. Svojom briljantnom odbranom i borbom za istinu o srpskom narodu, predsjednik Srpske radikalne stranke ušao je u istoriju upisujući se u besmrtne srpske junake. Po mom skromnom sudu, to je jedno od najskandaloznijih suđenja koje se odigralo ne samo u okviru Evrope, nego i celoga sveta. Dakle, dr. Vojislav Šešelj je optužen zbog takozvanog delikta mišljenja. Dakle, onoga što je govorio, a ne onoga što je činio, i njemu se stavlja na teret takozvani jezik mržnje. U tom okviru, dakle, nesumnjivo je potpuno jasno, čini mi se čak i najnepismenijem gledalcu, da je ovdje reč o političkom suđenju, da se sudi jednom čoveku, jednom Srbinu, lideru jedne političke stranke, za njegova politička i nacionalna uverenja. To je ono što se nekad zvalo takozvani verbalni delikt. Sada, međutim, tužilaštvo želi da iskonstruiše jednu optužnicu koja je, naravno, koja nije nova, koja se primenjuje u slučajevima praktično svih Srba, od Dušana Tadića, pa evo da kažem do Radovana Karadžića. To je da svi Srbi, u ovom slučaju, dakle, svi srpski vojni i politički lideri i lideri stranaka, maltene ništa drugo ne rade, samo što sanjaju kako da stvore veliku Srbiju, etnički očiste druge narode i stvore navodno jednu veliku srpsku državu. Nažalost, Haški tribunal nije sud. To je jedna politička tvorevina koja je smišljena tako da dovrši kažnjavanje Srbije i srpskog naroda. Otuda je veoma teško prognozirati kako će se taj proces završiti i koliko će ta briljantna odbrana Vojislava Šešelja, ne samo odbrana vlastite ličnosti, nego odbrana srpskog naroda, presuđivati u konačnoj odluci. I od samoga početka, uz sve smicalice, a ni jednu zabludu Vojislava Šešelja, stvari su se počele odvijati tako da, kako je vrijeme dalje prolazilo, sve se više vidjelo da su oni liliputanci, da je Vojislav Šešelj za njih Gulliver. Vojislav Šešelj se ispriječio toj politici fragmentacije, sagledao je taj međunarodni
ja bih rekao, iako to nije popularno, u mnogome zaverenički kurs, jer slušajte, poslati jednog čovjeka u zatvor, držati ga 7 godina bez ikakve odluke, i to u situaciji kada taj čovjek pokazuje da je u pravu, nije ništa drugo nego jedan cilj koji je zavereničkog karaktera. Zašto mi se ovdje sudi? Zato što sam postao nepodnošljiv Amerikancima i njihovim saveznicima u Srbiji, jer se i već 2002. godine zaprijetila opasnost da ja i moja politička partija oborimo marionetski, izdajnički, mafijaški režim u Srbiji koji su Amerikanci uspostavili posle 5. oktobra 2000. godine. Protiv mene je podignuta jedna krajnje neozbiljna optužnica. Vi ste mi svedok, gospodine predsjedavajući, da sam, i dok ste bili predpretresni sudija, u nekoliko navrata izražavao spremnost da u direktnom dijalogu sa tužilaštvom raščistim razna sporna pitanja ove optužnice, pa čak da ih podučim kako da isprave i neke netačnosti u iznošenju mojih biografskih podataka. Tužilaštvo 5 godina kao od kuge beži od takvog dijaloga, a moj jedini je uslov bio da budu prisutni moji saradnici i da se sve snima kamerom. Predsjednik Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj, danas je jedini politički zatvorenik u Evropi. Uklonjen je sa političke scene kao najopasniji protivnik prozapadnom režimu u Srbiji. Svi znaju da je ova sramna politička optužnica pisana u Beogradu. I danas je Vojislav Šešelj pretnja za aktuelne političare koji služe Briselu i Vašingtonu, a ne sopstvenom narodu. Od samog početka je Srpska radikalna stranka bila trn u oku. I kako je to Louis Arbour pre toga činila, a potom Carla Del Ponte, oni su nastojali da stvore i odgovarajuće raspoloženje u samom Beogradu. Ne bili se optuženici lakše pronalazili i izručivali. Jedan od načina da se to postigne bio je sklanjanje doktora Vojislava Šešelja sa srpske političke scene. Carla Del Ponte čak objavila da se pokojni Zoran Đinđić žalio kako eto ne mogu sa Šešeljem izađu na kraj i moljakao na sve moguće načine da Carla Del Ponte eventualno njega optuži i da to bude izgovor da on napusti Beograd i Srbiju i ode u Hag. Time je srpska politička scena bitno oslabljena. Rekao je na kraju krajeva, zašto to ne kazati, rekao je to Zoran Đinđić, rekao je Carli Del Ponte, ona to sve, vodite ga i ne vraćajte nam ga. Đinđić je procenjivao ko je tu opasan i ko je tu, da kažemo, redak zver i opasnost velika za celokupnu tu prevaru koja se inače dogodila od 5. oktobra pa na ovamo. Dakle, gdje je rastočena država, gdje je rasprodano sve što je rasprodano, gdje su uništene institucije, gdje je zarad te mantre ulaska u Evropu žrtvano i poništeno mnogo toga iz nacionalne i kulture i časti, identiteta, ekonomije i čega sve ne. Beogradska politika je, to je najugledniji srpski dnevni list, objavila na svoje 2 strane izvode iz knjige Carle Del Ponte pod naslovom Đinđić. Đinđić koji govori Carli Del Ponte. Vodi Šešelja i nemoj više da nam ga vraćaš. Carla Del Ponte u svojoj knjizi objašnjava da je optužnicu protiv mene podigla po narudžbi mafijaškog premijera Srbije Zorana Đinđića. Ona je to obelodanila u svojoj knjizi. Ona je glavni tužilac. Ona je potpisala optužnicu protiv mene. Međutim, on je otišao viteški. On je čovjek koji je jasno procijenio da je trenutak da ode i otišao je dobrovoljno. Šešelj se, dakle, ispriječio toj politici. I oni, uklanjajući Šešelja, ono što se vezuje za Đinđića, to je epizoda u ovoj politici.
To je, Šešelj je stao na put velikoj strategiji, jer je aktualizovao pitanje srpstva kad su oni pomislili da su to za svagda